Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki saukur hapok karai buam ki bakentup ya kakur kriem, surong, sumer, bat kur buam. Kila pen pau kajing persyak ya kajing temu ban pen skam lengdok ya uba sumer buam uba long u lengdok jong karai buam labon bon snem. Henrei ubompat yo kajing itu naga Giant Hills Autonomous District Council. Kajing yalang kabalalong haka arpusan tarik unailur arajar arpulai ha ladukur. Kabalakot daga village court jongga elaka amwi hapo kajing peniait udaloi uba Jemiwel Perto kam sim lala ban sim rai halor kani ka kam ban penskem yo lengdo karait buam. Hagani kajing yalang la ailat ban ya keren hapedeng jongki saukur halor kani kajing temu ban penskem lengdo yo uba sumer. Henrei ki laikur bat ki katto katne na ki dekhot ka kur buam ru ki persya namar kajing bumhun ya karukom trekam jong u. Kumta kani kajing yalang kamsim lalaban rai bat nakaliang jong udoloi umpat ai kano karai bat unsim daki wei pat gilat gilenti ban wan ra ya kajing ya sungtu jingmut jong gini ki saukur hapo karai buam. Haswa kani udoloi ulakentu ya uba sumer buam bala syajit kum uleng dok jong karai buam nadu usnem khat kandai spak prapo bat kajing khot jong u ya kadorbar kalong ban penskem ya u khnang baka district council kan itu no ya u kum uleng dok karai buam ban kit ban ba ya karai ban pei ya kaniam garukom. Dengan liang yang ngagate khana ni benda yo ki wa haji ko wa usumer bu am de chakri khatra khat des pa brapau ingi rangen munto de manu kamu lengdo zaman lu kamu lengdo tang wa hapo fi hini de tiba fi lengdo ini tang wa ko fi sultimik ko ate no san ko fi sultimik ko takar wa ne kai daw wa no yo timit yo ko lengdo yang kerai bu am umanu le lengdo wokit woba ya kerai manu lengdo Wopat hagaliam hagarukom. Dengan hagaliam dengan kata dan hidup penci persatu di kamu pada ubon ulang hagan kesni. Miada yo orang Islam diwan lah. Henry kamu orang genito kepor wa kado wa penjung leni penskem yo sumer aman kamleng do yo timin naga sikase. Ne benta yang gini kerat wa. Dengan hagaliam dengan kata dan hidup ini kesehatan amlang gini. Wo penci wo persau thuk ke nei benta yo ki khom yong karai dengan cái yo klam nei benta ke de the one he ga mo wan penjo nei benta ke ni wan khana ha nei benta yo ki ji philo ong wo mim to de wo to lo de man lo lung do le ong pi cái kwa no wo kip to kip do kat yu ga sem to kip do kat pur ga jai to kip do kat ko chho go thau en ra yo kip hile Hamtam hagi bor yang sudah sing ngopat yang besar kadar. Dengan liang yang agak terani dua pensnya lebih kuat ba ki kentai ki manbe ki manpa ki khenro ki khenlot ngaja che ba ni gini ki kenten prar ngadum de tip ha islam ki kenten war ngaja gini ki kenten che ba bi to i kenten prar iwa wan he ni to ga jingmot ke jingmu na ga bentah yong na ka mudoloi Kamjo ko bliskot yang ingka amwi hiruk kaju sekilang of office yang si council o sakhi yang ka jingjet open scam no ya sumir bu amanu kamuleng do jonggerat bu am dengan yang ngakate ni open si open sao thu yati kajing to ogen gopor kam ong ji di hu ong nim to lung do mom to di lung do gamat Ngana liang yung ngan keteran ni, kurang liang yang sumiar pan, boleh ni, saya penyu kadak kecil ni bentai apa, nangwa, yo pendengar. Unjuk kita jadi kriem, kecil long, lalu dijajah, ya unjuk kita, kami lah. Dekat tu kenten waklam kentukan farm dan selain yang dia penjual pila, am dia kata dia sangat jenggot. Dengan liang yang hingga kuah ya manu campur tongsan gerai,
kur ku yasna tilang seru kila man ga mong ku cha tai ku cha no oro tene yu bile ga mong em ga dau to kate de to kat kau man ga te tu pumbai bor ya gini ga meeting klam em wan da te kat kau man hi jing to gin ga kam ngai thola thol pi yo kaman ga mon le gunta gini gi wa he musim yang gini ki ikur tu yasna gini ga ra ya kuwa ala yo wan ha sur betul gi jemut kau ya to itne gi mada ko wa ye pelum pelang sisen ya gini meeting da ko wa da em gini gi wa kuwa yasna thol jemut da da em di kuwa jing ya gini yasna thol jemut tengah ye de le halor gini mon sa ha ko la de yong ki dengan liang gaya ngah hikam doloi buat pencet bukit yang masih konsil yo bila ada emlang hilang bayang masih konsil bukan dua sakhi ni tentang yang ini ke meeting dengan liang yang ngah kamu berbeza kot emlang hiti yo sakhi minta yo gili kentin kelam kentin kentu kenton ni tentang yang ikon yang kerai kata macam ibu jibor yang berbeza kot dengan liang yang ngah kata hi ilo thola ti ni sekmat mau yang man gam ni kamu orang gerak di jokbo long shwa man shwa kaman em do long do no yo pat yo ganyam yo gurukom dah hiwan ni bentar kamu orang yo dam hu yo ben ni kuntai yo ni no ye ki kan wan ki kan yang gerai ni ki kur yo sno di maka right do am dengan ni yang nga ga te hi ku bon man ta yo ki to ta ri ten kamu ada yo bi jadi ku meeting ni mentah tu teman ya la yo thola ri ini sekmat teman wan rak bianta besok isai yo imona yo sai dari 3 story kita menuju mana